тарзи дурусти установкаи системаи биогаз аз 0 то 100. Баъди тамошои ин видео шумо метавонед мустақилона худатон системаи биогазро дар хона насб кунед. қадами аввал интихоби макони система. барои установка чуноне ки дар расм дида мешавад, биореактор дар ҷое беҳтар аст насб карда шавад ки наздик ба оғил ва наздик ба ҷои об бошад, чунки ҳар қадаре ки биореактор ба ҷойҳои чорво ва об наздик бошад, ҳамон қадар барои заправка омехтаи об ва пору бароимон осонтар мешавад. масофаи байни биореактор ва плитаи газӣ байнобайт гирифта шавад ва ин масофа набояд аз 30 метр зиёд шавад. дар ҳолатҳои истисноӣ ин масофа то 50 метр низ завод иҷоза додааст. ҳар чӣ қадар ин масофа яъне ки масофаи биореактор ва плита наздиктар бошад, ҳамон қадар фишор зиёдтар аст ё плита хубтар кор мекунад. инчунин масофаи байни биореактор ва заминҳои кишоварзиро низ бояд байнобайт гирифт. заводи истеҳсолкунанда масофаи максималиро 50 метр гуфтааст. имконият дорад партовҳои биогазро ки аз он газ гирифта шудааст бо воситаи қубурҳои пластикӣ диаметри 600 прамой ба заминҳои кишоварзӣ ҳамчун нурӣ барем. ҷойи установкаи биореактор бояд дар замини хушкоҳ ҳамвор бошад, дар ҷойи бесоя бошад, чунки ҳар қадаре ки дар зери тобиши офтоб бошад, ҳамон қадар гарм шуда раванди истеҳсоли биогаз зиёд мешавад. дар роҳи ҳайвон набошад, дар зери роҳ набошад.
برای گذاشتن بیوریاکتور چخوری کافته می شود و اندازه این چخوری از نمود بیوگاز وابسته است. برای مستحکم کردن خبات گیوتکستیلیتی 15-20 سانتی متر از گرد چخوری با اندازه یک پای بیل تا چخوری 10-15 سانتی متر کافته می شود. پس بعد کوفتن چخوری را با خبات گیوتکستیلیتی پوشانده می شود. بعد گذاشتن خبات گیوتکستیلیتی نوبت به بیوریاکتور می رسد. بیوریاکتور را چنان باید در چخوری گذاشت که همه طرفاش روین باشد، همچنین طرفای برآمد و درآمد نیز به خطا گذاشته شود. بعد نصب بیوریاکتور توربوهای برآمد و درآمد را استانوف کرده از 3/1 حصه پرشوی آن آب پر کرده می شود. بعد گذاشتن توربوهای درآمد و برآمد در بیوریاکتور و اینچنین قبول شفاف نوبت به گذاشتن کلپن رفع فشار که از مسافه نکم دورتر 70 سانتی متر از بیوریاکتور باید جایگیر باشد و فیلتری گاز هیدروکسید سولفور را میگذاریم. بعد این با لوله زیچیش غوص تا با آشخانه برده می شود. پس ظرف غذا دهنده رو با اسلوب زیرین استانوف میکنیم. در آخر دام برای آب و پلته بیوگازی را با قبول بیوگاز پیوست نموده در روز اول 10 مرتبه بیشتر نسبت غذادهی هر روزه به غذا داده می شود. روزهای آینده وابسته به نمود سیستم بیوگاز غذا داده شده
با خواست خداوند بعد 15-30 روز پس فیلتر بیوگاز روشن می شود. تشکر به دقتتان.